mbero shabakoti ngu no yenda ugo muntu argo mwitaka lyawe bamuye victing bambingo mwitaka lyawe yaba inehe bizimbe byota kwenda obishenye iyo ne bakwita demolition mbero jangu wano kore papura zo kuteko mukoti ningo kushaba koti nono gishaba ngo ugo muntu ari mwitaka lyawe ryo no hababera no yenda kote kwicira jiro cyo kugira ngo itaka rijemu kandi yaba intebintu obishenyo byiyo gine bakwita demolition mbona mushango ko kweza gusinga bahurira ubujurizo bwawo bagahurira ubujurizo bwe hat court ecwamu igira ati mwene kurigerero mushango guba leta n'ubujurizo butwareba narakote byerebere aha ground ako ko tati ne kore bakwita locus visit nana yakikaho no mwene kugira ngo iyo koti yakora umurimo gwayo kuyaheza kuhamya yahereza iba kweta judgment n'incomo y'umushango kakoza kucomo y'umushango abanagamba ati apana Eliakimu uriyo mu itakarita ryawe mbwe nitaka uriyeho orijemu ubwo muntu ataho mu itakariye hati ubikote ne yahe incomo y'umushango mbwe ntaduceza kutunga incomo y'umushango wacima bashangana bakwereza ikirageje kugira ngo ubingo mu mu itaka ukwe tungaje order o extractinga order ko rede muramuzi na hencho mu mushanga rukugamba ahwa kiyacho mwati ubujirizo bukane bugamba buti mwena hendera rukugamba ahwa kusinga habwe kineki mwena hati o itungeje order kiza kutunga order kugira ngo umuntu bamuhiho mu itaka arjo mu itaka ryawo mu bingo mu itaka oshenye bintu bye ukoreba kweta eviction notice ningashi okoraboro muntu kore no kumbingo mwitaka usingira uwo musango umusingira mushango no mukoti nango no mwabira rumu yacu manyangbaje ngo mushango umukoti ari mwitaka ryabandi konkite kandi jera ngo sheme kumehereza notice eviction notice umumanyise eviction notice sheme kubiriye biro 9 ago na meza 90 days tameza 3 buri kwezi ne biro 13 hata cheza kumehereza jo notice ukamugambira mbwe nizo barite izo nakwebe nozo mukoti kana bukoti ngere kujukwa yunogambira kote mushango wo usingire oda ko kuziyezi mbwe yo kote kusayiningere eviction notice ojihandikira ugo muntu wo singira umushango wo kwenda rwo mwitaka obanogamba ahitaka iriyo kwenda rijemu kurijira umushango wo kugwagenzire hati okimjumehereza yotegereze bero byawo cyenda kwa bicwa yatarijiro mwitaka ozo mukoto boyinde ba bailiff umuga tutakagira harakanzo wagamba eviction notice ikihandike kumanyisoli usingira umusango ngo asemereye kwa narwo mwitaka hagati yebero 9 nebero 10 na 20 ate bero 10 birebyo no koja kushobora abantu kugira ngo ubwo Scott nayo teka ha notice yo wire buringo majyango uteshemeye kubane oriya nemuhereza ahansi yebero 9 mbere kugira ngo oriyo no barabara kuyiho mwitaka umhereze ebiro 9 no kugarira higo haza kote garikegera ngo iwe umukama oriyo no shaba court order kandi nawe utashimiye kuba narenzya ahabiro 200 ago na mezana mbere kugira ngo eviction notice eshimiye kuba ari ya meza 3 hagati ya meza 3 na mezana kugira ngo iwo oriyo no ndango muntu arjo mwitaka kandi nawe umuramuzi ningashi bataka manotisi ningwa ngo amameza 5 bamemeza ngai acho nshicahenda amateka shimwe bari ahagati ya meza 3 na mezana kugira ngo iyo nonda ngo barjo mwitaka ryawe niyo kandi tuwanyigisizwa kugira ngo bamehereza notisi ningwa bamehereza notisi ejo etara kurenga amezana mbwe etancyara meza 3 ukika mezana so wasinga ori yekimaye kumusingire atuweja eviction notice yosemere kwereza ori kumumanyisa ngo asemere korwa mwitaka mbirebe bwagamba abagati ya meza 3 hati nyo ndansingira umusango gubere gumazire imyaka 15 semere nyowe nko muntu wari yanyegerire ninyo nsemere igena mukoti nka eviction notice yegi nkage mutwara nkamugamba nyonka kusinga ebaro hangijo semere kuruka mwitaka no arusemerire koro muri mogu ninyowe runde hari umuntu hagati ya arusemerire ako executing eviction notice yegi at eviction notice because itaka ndiri yitaka ryawo you niyo ko wari singa aho kwatori atakai hamo eviction notice yo kumuho mwitaka hati kunena singo mushango ninyandukiza kuye eviction notice jo mukoti ngajihereza bariya aho kwa kandi yo muntu wasinga bamugera ngo arigo mwitaka kandi utakubasa kwihira eviction notice hati yo kwenyini yo wasingo mushango niwe orukuzo mukoti ukagira uti nyo mushango ngusingire odangiji bwenu mumbe eviction notice ngeneze gukora kinzo kujya umutwaro riya mbere yo wasingo mushango
yo wasinga mushango koti yakugira ngo yiroko zo mwitaka uriyo ryo mwitaka ryawe hati niyo ruko extractinga ningashi niyo rukora eviction notice ikakwebwa koti okay aho yenyine kanso nombe ninka kuriza ko bari mu issue ya ba court bailiffs baha so aho yenyine hombe ninyenda kumanya ho babomba izira munka hati ko kweza kutunga ejo eviction notice biro cyenda byaho aho byo kubuhiruriya hati ba bailiff nubo bakwiha nubo bakorogo murumo ba court bailiff nchomva nyenda kumanya nyowe nyine rusingira umusango ngo umuntu ni nyose merigena mukoti ngakamba nyomumpe baro yange ngende ngihereza uri arwe murundi ba court bailiff sawo bakora umusango umuntu gwa court wanda no engaging court bailiff ninga roya konka umuntu gwa court bailiff gwenyine no kwiho muntu mwitaka okay ebero bikatuza ko ireyo we court bailiff na akore mpaparaze wa dinero roya cyata na appointinga bailiff ogu we akore paparazite ko mukoti arukushaba warrant ya eviction mwene ekiragire kumwikiriza ngo wagenda kwiyo mwitaka ubwiro bweyo bumuhire bwahwayo hati court bailiff azo mukoti nabo ariko mukoti amasa koti eviction bukahwaho umuntu takaragaga mwitaka kandi tukamhereza eviction notice rundi ya 12 bukahwa ningo ushangana meza atanu higahwiro no ko bwenu nashaba eyiba kwita warrant ya eviction hati atuzo mukoti yokoti yarebo munshonga hati ishuwinga ki warrant achimeza kumeza warrant atabana mangu yachereza bailiff nanka bailiff ashime kuba kosa ine license yerho ya bailiff rukwikiriza kuza gukorogo murumo ugo kwiha abantu mwitaka ninga shikuza kukwata ibintu by'abantu kana bailiff aho henyina ahanshonga kati atumanya twahika ahaku kuza kwiho muntu mwitaka hati bailiff ashime kumanyisaho police ashime kumanyisaho local authorities takugenda wenka takubasa kuzayo we naine kugira abanda biyagenda nabo aba police local authorities abamanyisa ku oriya tukamhereza eviction notice jike eviction notice waje mushashwi no waje muhirekare hati bakwa warranty nabo hati bine bitendere iba clearing zo court order kugira ngo barabero mu tendere ya police manyabazo mu wa legal department ya police bazo wa RPC bazo wa DPC ba clearing zo court order kuhamya ngu ejo court order ne amazima ako teberekinje abantu nibijane papura bicinjirire fake baza kuya abantu mwitaka konka nabwo mwe naho kugira ngo bongere kwiyawe ejeme hondano yo kushanga abantu biyabiye mwitaka batashime ko barigiremo bateganisa abantu munonga ningashore yatari kucumanya hati njo kugira ngo abantu mumanyisa abe nacumanya ko ine court bailiff hati yo police keru kwije ke kweza kutungeje ezo mukoti ekora naka investigation zayo yarate court order kozere chite inde shonga baje verifyinga bamanya ngiyeje namazime papere zona nezo rwo mukoti hati bijabana nabazikiriya ringa barabirungu umurya amatendera gugona gabebembezi bamanya ngo aha ngo court order eshire ugumutashime kwa nana rwo mwitaka hati bailiff nangwana nawe abo baruko authorities baje nabo baye baruho bakubitindesinga ubwo mu kugwakurwa chairperson C1 mena bibembe zabo roko authorities roko leaders abo mucange eco bona bashimye kuba baruho bakureba umuntu gwakorwa n'aba police ubwo bonako kwitinesinga ubwo abo tugo kukwata tugo kunaga ibintu tugo kushenye ibintu by'abantu ubwo bonako kwija kareba ebe bintu bari mbabikora umburyo burugo ninga shobora no bakoresa mani mingi go kushenye ibintu by'abantu ya inenke mbuzo shanga bari no basitema gora ningana babyibana bakora ki aho no kugira ngo tureta habebembezi babe baruho bakureba ubwo kuitenesiga exercise ya agenda harimo buringaniza cyamazumo uriyo no muyo umunji yawe ningashiyo mbintu kugira ngo aryo mutakari yawe koka orebeke ngo nawe bintu geti byasisikara yabihamuje muri ibintu byona byagenda mbuteko mutataka bayinehemze ninga inenko koze ninga ukashanga baza kuzitema gora baza kutema intoki baza gukora kugira ngo ibintu yaba ineje ngejo yagishenyaje yihama batigeye ya parkinga yabutwara kandi yabataruho itekandi gira ngo bailiff natorovu nanze kugira ngo ibe bintu yabika bailiff ashime kwa ine storage facility kugira ngo ebe bintu yabihayo yabika then yabyajurira koti umurumuka gukora gwagenda gute na gute ibintu biriho mbibi nibyebe hati umuntu mugwa gwagenda gute atoga bailiff aba yatamburizaho umurumugwe
aho kugira ngo okwariha abantu okwiyamuha omwitaka ubwo no muntu bwa Beirif iteka ndigira ngo tashemeye kuba narenzya umuntu bwo Beirif ashemeye kuba nakora iteka cy'urugamba kurga shahi 2 z'akasheshe okushaha 12 zo mwazi umuntu atakamukera 10 uri katandika kuza kukoneje ishinshenda amateka yafuta wari umukoti eviction waje kuzurumbira butarubwo nakusingiye Beirif nangwa nabandi abo babirumu kugira ngo oyine kubano jukorora umubwiro burugo eviction ningasho kubingo umuntu mwitaka arabanda gushanga yakera umuntu abatakimukira batakakoze cyo batakahindwire batandika kutere ibintu byabo cyo ncuba ncenda amateka iteka ndigira ngo ziteshimwe bazitandika shahi 2 ukusya shahi 12 zo mwabazo tashime kubana nakikoro mu weekend ukimkoho rwa mukaga ninga sandi ukaza kutere ibintu by'abantu weekend tekwikirizwa public holiday tekwikirizwa public holiday nebe bire bukumanya ibyakahumuro ngato ko kutakuzo mu Christmas 2025 tumanya ngo tarokora benu abantu bana bari mu kahumuro bandi bari mbya abandi bari mbya then haro obwire bukote eri kubera mu kahumuro iyo bakwita court vacation kugira ngo obo bwire bwahuranga court eri mu vacation ninga shikoti tuzurukora abaramuzi baroya bari mu kahumuro ka koti aho tarukwicirizubwa okuza gukora ki ukora eviction yone abo kuba abantu nabo bari nkahi abantu ko tuzibazo yo mu kahumuro abantu bari mu public holiday ugaruko reba aha public holiday I mean weekend twazigamba tushime kwa none gukora umurumo abo bagira ngo waza gukora umurumo gushime kwa guri umubwire ubwo abantu bari gukorera mu mirumo kote nizikora umuntu yagera butikirizana niwe nabasa kwiruka azo mu koti nabasa kwiruka zo mu bebembezi nkabo kiro kyakahumuro mwe Beirif tashime kwa nakora umurumo umbwiro bwo kushanga ngo yija yazo mbintu yo muntu umbwire bwa court vacation yazo mbwire bwo muntu zirengeresha 12 shahemu je cyenda amateka wija otamanyise police abapolisi tubarho tuwabamanyisa nabembezi bebyanga nabo tubarho haterwa ngo echo nicyo cyenda amateka murenge kubano rero ngo wagendera umwirobwe iwe nka court Beirif kandi court Beirif nawe shime kwa ine license ashime kuba yo kumwikiriza aro kushanga Beirif license yawe kaho waje ngo iyo muri Beirif muri yo no gukora license yawe hwiro bene muntu cyenda amateka umuntu yakwigorora umushango ninge bintu bikagenda kubi umuntu nakwigorora umushango kandi nakusinga kandi tegaragara kagira ngo ogo muntu ubabingo umuntu ningo bakwate ibintu bye ayi no bugabe bwo kubicungura kugira ngo yabananda kushashura kubishashura kugira ati reka bishashure reka mu ndondo ko mwe nuba kwereza opportunity ninga priority kugira ngo umaza kumuhiho mwitaka ibintu byo wabikwata nuwe ashimikore ko kuyateka ibintu uburyo bwona kureba ko yakubasa kubiteko mu buteka ibintu biyota kabikwata kaberengeza kuri katozo ko kajati nimza kubara mu center mbamuhereza umugisha ko kugira ngo kuzeze ibintu kibibi wakwata bya byo kuguzubwa kugira ngo bisokuruga mu sente bamuhereza umugisha ko kubanza kugira ngo abare mu sente wenka beyi I mean ko baguza mukamabyo mwambara mu sente mwavariyo nga sente ziti yaba no yamaza gukora ki yaba no yabanza yahebwa umugisha ko kubanza ukuza kwiyamuki ukuza kureba ngo ebe bintu biye yabicungwa deno nijo muntu nasa kugira ati ngo shati twakuzo mukoti nyowe njurize umushango gunsingire konka najurize bosho munajuriza hakaba icyo bakwerebe biro 9 kugira ngo biro 9 usheme kubona watire notice kugira ngo yo no kujuriza utinyo utinyikirize n'encwamu yo mushango hasi cyo tukumara kokweza kuteka incho kujuriza kwawe oteka mai application iba kweta ngwenda okstayinga execution ningashi okuzubera ogwe Beirif kuriba aha butakuyo mwitaka ibyo nejo makuru munonga kugira ngo wamanya ngo bakwereza eviction notice yokora nangu tokucheza munencho muyo mushango yozo za kwapiyinga oteka notice of appeal oshabe court proceedings baro yabona bamba manya mitendera yabo weza kwengejenga rero bajaji mitemenda kunyuhu mwitaka ati akutungire byona agaraka teka mu application yo stayinga execution pending appeal kugira ngo nyijuriza umushango gwanje hazo mundi ninjuriza nishaba court kugira ngo eyemereze
beirifu yes okunyomu itaka mbere mpaka bahurire ki apiri yanjye so tukotekereza kureba omu application yo staying kashanga ngo cyamazima mwene ine value ninga shiyagireba mkuja ngo ine mwensha mbere cyo kugamba kiruma makuru maybe no jate mchomi njemsha ngo bakabikora kubimwe no kurigiriya apiri yawe reason zawe zo kwa bakanyigiriza yeza kubireba makari yankare katwereze kote esheme kwa nene hereza stay kokeje ne discussion yako tukurugira ni uko wakora ki uko wahoza umushango gwawo uko washabo ko wahoza ngaki kumanisa ngo uko ufite application ya stay kote yataka kwire order yo kuyaweriya nkiba kimanyisa ngo wariya unagumiza mu na no kuza kora ki ukoza kuyo mwitaka kwerekeye kisiyahora atunjire order ya court yo kwemereza ki eviction mwene ne kuchimanya ngo ugukorera ryo naza kuyo mwitaka union kwerwana konka juka na basa kwerwana ukungusha ngo ino mushango mubi na werwana yange na amazo mukoto vapiro kandi cyanga na sente zino zikora ki ziyoni zeyongera na no bwiri mwene kugira ngo wahirwa yori akatunga site niko kashango mishango ndu kusinga iyo nunzo kuro kumara system mukabyikiriza naho yedo kargo mwitaka ninga kakushashura konka nesho ngakuru munako kugira ngo yatunga eviction notice otakaje bugano ukabyamana rene baceza kwija okuza turebere mishango mingi umuntu nayija bamire eviction notice wire bwakwireyo baka kutongana na warrant of eviction nubare na kureta instructions za tureta mabaza kunyihumita kabitashi ati biti na oshanga ibintu byona bikahwa kare hato shanga wazo mibako ta firefighting men wazo umukujabereraho ni noza futeka ikintu noza futeka na cyushanga nubwiro tabwini kazo shanga umuntu bamwihiro mwitaka kandi shanga indeed akatashime ko barigiremo konkana bakagiro bunafu ahasaidiye tiyabasa nawe kwerwana umwe nasa kushanga yabatara kucumanya ke kitwagamba kungu butacumanyesho ngikikire tugamba kirikuye mushango janga nkare twa ngo abata kucumanya bambe ngumureke ngumutanga mu mitaka cyo ubu abantu no bazakuza kucurikiza na koti yenyine dare kubasa kucurikiza kwereka waba ine court order iyo kwihaho ejo eviction order iyo bagira ngo bakwiho mu itaka waba itine court order ndijo tino rupasa kwemerera court order nawo turebera ubwiro bwingi hari abantu bakushanga ngo basabotaginga kugira ngo baremesa haza hariho umushango wo kweta contempt of court order kugira ngo iwe korabe woyine kuba no ukora umurimo ningo muntu naza kuba evicted tayine court order ndije kumwemereza yo okarebeka ngo wazibera enchomi ya koto kutibwo mu nkora hado no shanga niwe bahindura bakigura umushango kugira ngo ubwogu nware miseki ukuteka ikirigiro cya koti umunkora hatushanga niyo bakwigura umushango kandi hati niyo byakugendera bibi mbene kiba cyuri cyurunji kugira ngo abantu bijana mbene ukose ngabinje n'abapolisi abuturi kwabura na nabanda ba local authorities kugira ngo umuntu kugira ngo n'umunyabuzare wawe ningiyo no manyamazuma uti nyone manyamazuma elita kaneri yananka utumbwe no bara ine court order nibenda kumwiba runda abaire mu ensonga ya kasenti kidogo corruption tusiba tujumira muzo mukoto muho bujurizi wakire no yanga kuzo mukoti babeta ba chairman ngo zo ko bujurizi banga badene ibatina kando shanga ngo akoberwa no kuyamba umuntu habo bujurizi bwawe konko utine kwa obujurizi dene bakija atoshanga no jeta umuntu bamwiba tumazama bibiri takari kashiyo bocozara yambere ukazako ebyo ryo no gambo kabigamba umukoti umuramuzi ana wakabiteka teka arona n'ibindi shogaze na birendumu bakabineho oku mweno kicho kwitaruka visit wa RC wano akayinisho ngano ngize na basakugambira ngo hatishiwe ubo kuza kuzigaba abo cyitijoro mukoti ukaho bujurizi ebyo ryo no gambo yo no kabera umujije mbena abebembezi bebyanga no bine kushimanya kugira ngo bashemirire kuzayo bakahwera abantu bakaho bujurizi kandi kuza ko bujurizo mukote ahakinze cyo rukumanya tumushango tumushango kugira ngo wija waza ko bujurizi ahubwo ko bujurizi ikikono kana ngogamba mazima tuwaza kubeherera abantu ngano shanga ba RC akasigning endagano kibiri nigisha we assigning ngiro yari kuguza we assigning ngiro ndishobora nagura hato shange ibyo byona ibyo byona haushanga atine rubajo rwa kubasa urwakubasa kucyomu kureba ngo yabasa okwera abandi mwenje bakenda ngo iwe nka RC local authorities go kutuhabareba rebeka ngo wabo amazima wabagambira amazima na waho bujurizo mukoti umutabe na hurra akona ndije mshango no shanga yarabera nkahi
umba yabandi zomba RC yes yarazomba RC yazoma makota gandi hato shanga cyahweraho kureba ngo abantu bacwamu imanje z'uburyo aho kuba n'ibyari cyo kugira ngo abantu bacumwe imanje z'uburyo batakaza kuryenguzi kuba corruption kuzuma corruption azoshanga abantu babasinyiso urubanje kandi ushemereye cyashime kuba ari umusingire. Okay, umurungi wabale kuba okyali TV West nehinda ensongezi zitukubaza nkuru muno murungerezo so gamba nguze sensitive, very sensitive habwo kuba ensongezi rukwatagana na mataka kakuba tubara mu ihanga lyitere gande ruturumu families inke muno ezo kusanga hatari umusango guitaka ubundi mwino mugega rukwesobora mu family yaligura mugenzi we rumuka rutarukwesobora yaliba rundi nibuke nyenja rusanga yombekereho asweriro lokusweraho akande ubundi kyongera kireto butekeranganiza ebyare buturukwikaramwe misango yabatakaniye ijuireyo ebyaro twize ntubiruru kwitoro lihanga lyona magombora nkaha amataka ganu enyuma halaro kwiba amataka gamaramizo takagama kanisa abantu bejja balisizaho bombekaho balembaho bagera bati bagayiba so ensonga iturukubaza ko atahabule muntu akande kikuru muno iwe ronto kusima abakora mu ensonga zino no sobora kuba nozimanya ekikimu no sobora ko no manya nkuko semeri ko nozitwaza oba harukuba haroho butekeranganiza akande no sobora kuba no manya semeri kurota ubaraba ko oda bajikuha rundi eviction notice bajikuha mbero kien agati ibero cyena na 10 emyezi 3 nena kike cyose birigire kukora na inko muntu kwerwanaho kurora ngo ubundi watunga obwinganiza rundi justice okuruga omumbuga eza mateka tucyana TV West nehinda China Council Elia Kim Capson kandi enzaro yakuri kanyampumo yo uno mujwekerwa wanyu abahana tusoborure ensonga nizo zo nani saba tugende mu kahumuro kake kandi uturarwo mu kahumuro tungere ku bantu garuka tugenda mu mayisone ntekanza simuka ensonge itakaniyo turo umuntu no mbingota osemerire korota mitendera ke osemerire kurabamu kuroro muntu wambinga itaka nyabure yo reka tumuro tarwa TV West. TV West nehinda tukiale hanu ntanura nsonge zitalizimna zimezuru kwatagana n'urubajo rwa mateka semeri ku bantu yerabya tuta umukayire ngakano kanso abarize ho gensonge ya police ubwo ko begenzire kuri ahamwanya na babailiff okurora batomukora eviction rundi okuyiho umuntu omuyitaka abwiro burukiro bw'ingitorozera police ne kozesa amani maingi excessive force obakubekera ground abakuba ba police baine mundu mani maingi agabakozita kali abandi iwe in case to in even ne cyokurora ikibayira mu weekend yenyine tutira amabega muntu wabayire ino gutekeranganiza mu nsonge za mataka omukyara torozira ngeri police amani amaingi agiyekozeseze ubwebere ne muiha owe ne mtwara paka tuine kutwara ebintu nkebe kandi ikirugiriho bundi obuzibu turuzira abandi batekebwe nyuma y'imitayimbwa n'ensonga nkegyo police tukijumira hakuba tikirikirungi bukoro nkebe abanya-Uganda amani aganya kwimurayi kanso nyowe nyine ubutekeranganiza bwango musango gumazire emyaka 10 manyire bagamba chairperson wentebe yokubanza ba local leaders nkoko bagambire nubo ba president abebyaro nambere turukwikara baitu nyowe hati nkanya kasanga kitinkuikiranganiza tutarukule makambugu na chairperson ero C1 tutarukura ndororanga ntabwo ko bamayiso garinga abuso akakoba gatala abuso rakwetara kumurora tuwino butekeranganiza kandi hati nsonga zange zino zitaka tusemerire kuzitandikira mu local leader kandi yo nuwe chairperson ero C1 kuroye yanjure ensonga zino nuko notoragenda umukote na izahiguru chairperson naso kuruga yampero bujulizi baite myaki 10 nyoto turoranga notangambira nanko tujya gukora tutokusanga umusango ko gwabaho kandi yo mutako wa buri kiro aino butekeranganiza hamwe na chairperson wewe mununga sezo nishonga kuru kandi ibintu bikubombyaro n'ibintu bikubombantu babutoshe jango mutaye no mushango murungi konga RC ushango nuwashime kubiyamba konga tubar kurebana ibimo itaramterire karuru maybe nabo bayakora mugongo aha nkebyo mbwe nushanga hata abantu bona bashobora konka koko buryo mwebembezi
kuko bino mwebembezi shime kutwara ubunanzi wo nko mwebembezi kora bero chairman LC1 ebe bindo biriko obereke ngo wakora ubunanzi bwawe abo kwatoza kureta kandi buriya ukabikoresha mu rumo rwawe gobwo bemezo bakurondire ukanga gusayiningira mu ntendagano ukanga kumera ubujurizi ukanga gukora ki ahugira ngo tukwikirizana nawe mbwe niyo nka LC iyo nka office inkache y'amano shime kwa narangu wakora umurimo kuko si y'amano tarukora wenka nayi nabakachiko ari nabandi abakora nabo no basakiyamba den haruna na chairman LC2 aziko kurga chairman LC1 zo wa LC2 ikintu cya chairman LC2 nana atwara chairman LC1 wawo chairman LC2 wota kwikizana nawe ntaroho wegombora chairman LC3 waragahora ruchairman mwene yuko nkani wareba ngo abona to kwikirizana nabo to kwaza na chairman LC1 to kwaza na chairman LC2 na LC3 chima sangu ni waro buzu ati awugera ngo warema kwikizana na LC1 warema kwikizana na LC2 warema kwikizana na LC3 hata nangu ni unoyine mu ha mutasabye tona shiwe ni yorema kwikizana abo umuntu wene mbe nabwe chikongo bujurizi ubona umuntu wene kwa ino bujurizi nagenda nabihereza baroko leaders no bija ba witnessing akora ngo ibintu byara byakorwa je agamana guhano ugamba kugira ngo nyese wagira ngo bakakoresa mani minji police kija ya harira abantu polisi yaza kushenye ibintu byo muntu yabitera hasi kandi ugo tumuri mu gwa polisi umuntu gwa polisi is to keep law and order to preserve life and property kugira ngo rebwa ngo iyo polisi we nari hagati nari nka ampa yakuza ku kumwe kubaramara kureba ngo court order negambeje icyanye cyo kugira ngo court order yagena kuko shimye kubetambwira haza ho muvuyo gona hakaza butikeza n'urwaro naki polisi ne basa kwemereza igeta hatumwe n'ukurigiro kureba izintaro zabo ibintu katubiteke ki umbuteka kugira kandi ati polisi mutaka bani mwaza koresa amani mingi kuza kuharura umuntu kuza kushanga ngo numuza gukora Japan ubwo mnuguwa gutara umurumogo yari yo mirimo ya nango rwe kubera ba polisi ba train nyonka koraho polisi for 10 years no kuba ine nanka chitiyushime kubanoza kwata umuntu amatayi kuza kumarestinga mbeno muno shanga babikora mbutamanya konka ko kwijana ugumano bagambira ta nakanda bo bashemesigwe no bacumanya kugira ngo professionally nuko sheme kuba no twazoti nuko sheme kuba no chikoroti ahubwo tuna ntwetaga police umuntu nabaye no mushango haba mu police noriya nawe yaza kwehoza ayirukanjira mu police mwe kugira ngo police asheme kuba narangu abantu yabateko mbuteka bona kurango abantu bona babateka nkahi umbuteka ngo polisi tuwakoresa mani mingi tuwaza kurwana n'abantu tuwaza kubahara police egensonga ni ngumia andi twasobora kwantu gikwata kanso turi mukumalira umuguru sino sanga umukayikuru ino musango gumiyaka 20 koto inchuamwe kakorwa kuruga mukoti yayole ko musanga akagusinga akandi umukayire kali kandi akokurorangu eviction notice yatiye ko munkora nebindi nukwasobole kwa nagarulirwa itakariyo mu buteka byamuremera ecyo kubanza mbanya Uganda tuino butamanya bwingi tarukumanya ni nka process mbasemeri gitandikira kya kabiri obwiro bwingi obwa kwa maziramu na insimbi zimugenzera ubundi yaburwa ebiyendo bata naki no bukeno bw'abanya Uganda ni ntashi ya bero ko kwiri umuntu ko gunomereza magezi ko odagino mu ngaro ni mureke itakari yasemerwa na garurerwa bayitwe nsonge ge execution na handi no bwire bwingi obwa kota kwandura abanya Uganda bayina kwikiriza kuke mu makoti hakuba gatwaro bwire burayihira kuchwamu so umuntu goguno mpamagezi ki council turiyo ntumariro mukayirikana mbona hata abantu nkaho kushanga ngo ekintu tuwamanya ko shime kuba kitwarize cyo kubaza no kusima media ni mwa TV naco kongera kugumana mushemesa abantu ko kubo ine kino kitwazoti wabo ineki muri kugira ngo nico tugume tushemesa abantu kucyara munongana nabebembiza abantu ko kubagambira ko bashime kuba batwarize ishonga zabo deni wabo ryo koremerirwe ahanaka ko kuza aha polisi nabwo nke kitwagamura za polisi nuko ngo bitari mu gwa polisi nkane basakwabura kugira ngo basakwabura ngo azize shonga roko zo kuronda roya ize shonga roko zo mukote ize shonga roko zihara ko torangu tuna twirukangira ha polisi kugira ngo wabina kashongo kone kakuteganisa uyirukangira polisi ngo nango tumuri mu gwa polisi konka yi polisi nevunarizo bakora ngo yahabaraci abantu okubara batuwaza nango kukira munongo byabirana bya family byeka binemana n'ikitongore cyo kugita abantu icyo kugita polisi no muntu waburije aba community officer no zero bashobora inshonga zawe nabo bongera kwabura ko arakitwaza haruna n'ibitongore ibyo kwiyamba abantu manyarigo AD na kine bindu nkebyo nabo no bishirira bahara abaro yakona bahera abantu ubusha ubiyambi ninga cyo kuhereza pro bono services
wano manyoni ngo kamuterese umunyigo kamugamba ko nabona kwerinda umufere utakashiko katemera umufere ningasho umuntu akashanga yari ya sente zawe kandi tiyabasa kwiyamana na sente nazo zitaroshanga n'umuteja atatwe ndihe itaka ryawe manyanoza kumpa cypingana ki manya kukoresa ndagano zitakwatirine ebyana no kubyerinda mbone tukoresa bebembezi aho naho ndubani ngambera bebembezo yangu umuntu wera ryo umvunanzo bumwe bwo bwebembezi nico abantu bako barondira kugira ngo umuntu wera rabaye neshonga zihurikize umwebembezi umutabantu ko kubana bembera yunoba oshongokero ningashi ushoborekirweho okusingo ndijo muntu mbene wabano reba ngo eze shonga ugo mutashimirwa nazo mu office je mutashimirwa nazo ku tere yisumu kachiyamani ako hori chiyamano katere sumu ka polisi okagamba onana nko muntu wena wamateka ningashina ndaha koti umuntu kamutwarayo nibareba mu nshongaze mbene abebe tukoresa bebembezi bit kandi to abebembezi tube abesugwa abantu kugira ngo mutija ineshonga ozurikize kandi tutaka kwatagana n'aba bantu kushanga ngo hatu wa innocent ngici warga ugamba kushanga we aremerirwe ari no mushango murunji konka ta innocent kandi ugo rwenda kumuyumwitaka ni wa innocent mwenja utwena tukwatanisize hamwe tureke ngo twarwanisa aba bantu abo gukoresa fuba iba kweta impunity kugira ngo we aho jangwa innocent aho jangu namanya ahubwo turebera abantu binji batembera ahabutamanya bw'abandi abantu which is very bad kushanga ngo people thriving on other people's ignorance mwe twinekora ngo tuwachirwanisa tubase ko mbe kihanga uko tubateka itafari ahihanga ryitu kugira ngo omuntu ogu cyamazima shime kuba nayo atunjiro buringaniza ko ngubashime kuba atunjiro buringaniza tarukwebasa mbeshati iwe wakoraho cinko muntu okumiyamba iyo muntu wacumanya nambo nyenda kusima naba ba media abo kushoza ibintu bakorese mukutuje batari yabo kugikoresa kubi kugira ngo haza butikiza nabwona aho kuba tukamanyije information hierarchy neza kwata ha muntu mukuru ucikwasireho nka police ahubwo tukareba nkibi bya police bembarostinga kubiyatambe bitaha mikutu abantu baraka kucumanya iziyona yacumanya mwerje ngo mukutugikoreseje na information etambureje umubantu abantu base kucumanya hatu wareba ngo ni wagenda ukamwishirira ukargaho kazo wa RPC ukazo wa OCCID ukazo kandi ibyo nebitongore bya government office za government iwe no zishiriro zamu obagambira ati nyine nshongete net za polisi okuza polisi bakushaba sente ngo uja polisi ngo ushana wazo wari narakosa kushaba sente za consultation konga polisi norgaho tambara utaho polisi umugambira nyine nshongete net ninyenda OC ninyenda OCCID ninyenda DPC abase kuri umushonga zanje anyambi ahubwo polisi rebere ngo nangwate bire professionalize nawe hari mwaba bo gukora ibintu nkebe bimwe konka tubona hari habarunji aho kubasa kureba ngo wa mutwara nshonga zawe yazakira yazurikiza yakohereza mu officer yo za district aruba RDC namwe nataruba RDC bingi manya assistant RDC deputy RDC abona bishikirire nuba bashora sente zempa mushoro bashora sente za government mwene mushikeho akora umurimo gwe aho kuba nabajicirwa ba president kana aho president anarukosa narande bintu birunji mwe tureka ngo office zone twazikoresa abebembezi ubona umuntu wena ari mu office wamwishyira wamutwara nshonga zawe wamucyurira wamugambira bishubi yawe we naza kwabara office yarazemu naza kugambira ho razo utakafuna obuzu ubona okabushitamera okabura okubusya abantu okay kanso Eliakim Capson kanu wetul nawe kantolekerezo kwantumalire ntekaniza yakwereza magezi offices zeroho nibasasura umusoro nabaheba mufutaga government akande nabaheba umusara kumalira ku mwezi nako kibahikire iwe ruino musango murungi oguriyo mazima nuko basobole kuba nabakuyamba mu nsonga yawe yorumu otungo bwinganiza rundi justice omurimi yorungereze bintu atusomeseze bingi nyenki akara ekerokeno kandi ni ngumia tumbintu byatusomeseze tutuine tutarugira mwaho tumanye kike cyokora kandi ngo kutusemereye ukikora ebigambo bibiri byonka kanso kandi nora mu cy'abantu bawe abakajara ngo ndukendera niza kusibura abanyoro banje abakajara kandi no kusima management ya TV West okuteko program nungi izo kushomesa abanya-Uganda kuko niyo kukuboneyo ecubuzo inkiriza mbahereze namba 083 zujya kwantu gibahereza okay tikine shongano za kubano gibahereza nabo tukatwajibahire nyumaho no 083 atanamukaga atano na mwenda 00 kugira ngo nubasa kugira cyo wabuza tongere okukwabura kandi nabwe nabantu no kubagambira kugira ngo iwe cyo wayega basa okogeso ndijo muntu abe nacumanya
kugira ngo utakatunga ubwenge bukabubwa ubwonka niyo base kubihereza abandi abantu ni kusima bo bari ku moderating aje program na Bridget n'abari mu production n'abari mu camera mwe natubasima mwe bari munonga mukama abahereza umugisha akansere ya Kim no twatwirenge cyakarenu kandi natubariza hansi ongeze rukwatagana no kubingwa okwa abantu amataka akandi ukucuira kati mu hangeri ya Uganda enteganiza twajagera mu kahumuro kake simukanegena maiso paka saa 3 zanyinkia kara abo TV West n'itaka sanga klake leka tumule kandi tugaruko targo